ریفراندوما باشور کردستان اول 25 مهابوری هاتی انجام دان بویه اگر تیکچونا پیوندین بغدا و هولره داوی جار دسلاتا بغدا چندین خالندی جی هرمی درکرن جوان جی گرتنا درگیه فروک خانا کو اوه بویه جی زررمندی کامازم بوالاتیان نونرین کمپانی فروکیوانی و گشتو گذاری لپارزگاه دو که ادگل سندیکا کریکارند کنگره که روزنامه‌وانی دا دخواست کرن کو اف بریاره بیت الواشاندن چون که روش همی تخوچین انجواکی تیک دایه به تایبەت کرێکار و نەخۆش و خوێنکارên هاتن و چوونا دەربە دکەن. دیار و ئاشکرایە ئەف بریارە سزانە بوو gelê Iraqê hemiyê nebez bû welatê me li Kurdistanê. Ya diyar e pitirî nota sadê ji wan torê geştiyarî têne Kurdistanê Ereb in, ne ku bes Kurdin û anlayanê dîne. Lewma biryareka bi vê rengî bû girtina firokxana û derwazê sunûrî şermizariyeka mezin e û net berjewendiya çilaya nedaye tenê xelkê sivîl ji hemî texûçîn û zararmendiya van biryaran e. ev rûkete ev metarê tenê daye xistin. Çi teesîrî li qaîdekî Iraqîyanî Kurdistanî keftiye? Tenê biryara te dij ziddê xelkê Kurdistanê bûye bi taybet texa kirêkara û ew kesên bi xwe destê xwe kar dikin. Ev rû bi milyûna aware li Kurdistanê ne. Ev rû bi hizarehan kirêkarên Ereb, Türk, Faris, Corcî, Emerîkî, Brîtanî yê li Kurdistanê kar dikin. Li dûr vî babetî nûnereka Kurd li Bexda amaje pêkir ku ew layenên ziyanên madî gehiştnê dê skalayekê li ser vî babetî li hikûmeta federal kin. استيجي ما اللائحة دعوة كو حاضر كري دعوة كل محكمة فدرال بكين بس ام دي گفتگوی كان اولا دي امزا كان كيبن كي دي بيرابيتن والبغداجي كو اف ديفتشونو في بروس دعوة اقامة كرنا دعوة جبيتا كرنا بجي دي هيتا انجام دان پشتی ریفراندوما باشور کردستان لرکفتی 27 نه 2017 انجمن نونرن عراق چندین بریارن تند و نیاسایی جبو سزادان هولاتی نریما کردستان درکرن. به تایبه جراگرتنا فروکیان کل پارزگاه دو که پتری پینجی کمپانی و نویسینگه هنه و نونر وان خویا کر کو زیان مازم به وان کمپانیان گشت نه. اجبروان گریبه سیمبریان ها کار پید کر. بویا خوازیارن لزبیت کرن اف بریاره بهته هلواشاندن. نجار محمد کرساد نیوز دهوک